INP Mizo Channel clear tu te in zain chipai le vek ule kan channel le lo clear thina wangin kan lo me voin April ni som ni le pakhat ania Myanmar ram chung mun rang demonstration an lat nei zela voin atang hi chuan an demonstration hian sarkar tharlom na lam a hoi tan ta ati thei ome mun tin khopoi tina sarkar thar National Unity Government NUG an pom thu le an din pui thu hlir ani deuta chuti lion sipai council thu nei na do dala hun mang po mu turan om tho rengun le khopui lian then khata chuan blue shirt campaign antia korpol ha in demonstration an nei hloma hei hi engwang chiange ti kan soi mai thei lofa a hre chiang deuh inom chuan blue shirt campaign anan ti kher chan hi ron soi mai ula atha om mange tun tum chu Myanmar sipai te chan chin le chutiang lam deuh a han pa devin han thur chhoila kantia clear tu tenin lo ning lo tura kanan be sei deuh chot maya ram chung chan chin ero NUG lom na le sipai council in thu nei na apong lak do dala kongzo an om reng ti kha khria ela athamai ome sipai te din mun hi tlema zong kan soi zeu to thina February ni khat thu nei na pong lak ni atang khan an chet dan rong taka wangin sipai chunga po boruwa ka khi chho ve ta zela sipai captain le major rank kai te zinga CDM thlop ta an om trewani sipai terrorist ten thu nei na an pong lak du lova mi pui dim doi deuh te chu na poimo lo deuh an chel tira an da bo ta thin nia soyani a kan soi to ang khan sipai tamjok hi chuan an mani le an nupui fanau ti him na ngai tu awang chawin an na hi an la thok ve trok ani bera engma an soingam lovani April ni som pariat khan sian ramri le Thailand ramri lama sipai terrorist sang thum tirlu an nia hemi ma hian SSPP TNLA anti mai taang nam sipai te le RCSS SSA anti sian nam sipai te chuan Northern Shan State lama boina siam lo turin sipai council nena lekha an lo thon to a mase sian nam sipai te ngin na hi menong hlain hian makati lo lui ve ningei turani April ni som ni khan Northern Shan State le Thailand ram ria hian silayan met puak tangeya helai ram ribul nai vela cheng tlangwal kumsom ni palimi le kumsom nga le pakhat mi chuan kap hlum ta a ti chuan Thailand sarkar hian helai ram rivela boina so sang don ni hriata wangin sipai council lam chu lekha thon ngal fata ral thuam lian manglo turin atia tin ram ria refugee ke man siam ti boi zonga chelo turin angen boka chuti chung chuan sipai terrorist lam hian bom mangin helai ram ri shula om sian mi puite chu beita zela April ni som pakua nimin pia khan civil mi som pani lion thi ni hriatania chu wangin lo thelovin MNDAA anti kukan nam sipai te po chu sipai council terrorist te ne in ma chon lo theilo din muna anding ta a indo na muala an lut ve ta ni helai Northern Shan State ram rivel boin hi sian nam sipai te boina ani mai lova kan soi photo wa sipai te om na mun ani ti kha rereng bokila wa sipai te hi kan hriat angin minong lainan aka hre ber nam sipai te annia an langoi veng ria masian boina so sanzel chuan an kap vele mayang ti porin om hle KIA le AS sipai lam hi February ni atang khan Northern Shan State lama bu an khwar to a chuwangin Northern Shan State lama boi zel chuan wa sipai te po hi an him rengenarin om chuang bik lo bok ti hian demonstration a om renga ram chung ethnic ral thuam keng ho ka angai rengla hian sipai council chuan South Korea le Japan company then khat alo khar sak ve boka Japan le South Korea sarkar te chu Myanmar sipai sarkar chung an lung oi theilo wangin CDM hian thlop top tamaya South Korea hen February ni som panga tang to khan KIA te hi ral thuam le sumin alo puina sa to a pui zel ala tum ni om takani hetia boina in mun chhomek lai hian sipai ho tu te in kara po boina om chhotan ta nimin April ni som ni khan Myanmar sipai general pali
General Ngi Se, General Mong Mong Zan, General Tan U le General Ong Zo E te chu man an nia. Heng General Pali an man te zinga hian General Ong Zo E hi ain soi fihlim le thei rama an chua le ti an tar lang bokani. General Pathum te ro silaya tin chungin an man ta ani. Heng mi te baka sipai som pakhat lai an man bok. Heng mi palian man baka hian sipai lal mi som pakhat te pon man an ni bok ani. Tin nimin April ni som ni khan Sian Ram sipai airport atangin sipai general pahni le anaw sipai pakhat chu chin hriat lovin an bo nia soi ni boka an tlan bo nge an ru bo nge ti po hriat thei lovani. Heng thil khleng mek te han thlir hian sipai sarkar State Administrative Council chunga hian top leader te thuin mulo chho tan ta a lungruan lo na ain mu chho mek ani ati thei ome mi pui sarkar tan kol eng chho tan don ni na lang. Myanmar Celebrity Club lamin voina antar lan dan phei chuan sipai zani chuangin minong hlain phat sanin CDM an thlop antia sipai engemaw zat minong hlaina rem ruat na pom thei to lova chua san tur hi an la om teu ni in an soi bok. Sipai tlan te hian an hril fak chu ral an bei lai nge nge ya an ei in chelu tuk chu ni ram noya chang el no te an khia an ei ta mai thina Khovela hian keini Myanmar sipai te aya ei in chia ei le in hi an om lo topang an ti hlomani hetiang ngot chuan ani thei thlot lo kan thile ve tho tho don ani si tia in surrender an om teu ni in media then khat chuan an soi hei hi nakina arhan pa devin kan soi fia de don nia. Alobum game hi kan soilar ta view maya alobum le laiza le manya jang lama sipai game te chu KIA lamin an lak sak vek nu sipai council lam hian lak let le ngei tuma an bei ngor hle thu kha kan la hre theu ome sipai terrorist lam hian thlo na te pon roina sa le hle nia soyani a heng thlo na te hian China rama tanga lo lutin alobum tlang hi an vakap ta thin nia soyani. Myanmar ram media mai ni lovin an mani China social media WeChat lama po he thu hi alar chhole hle ani ome KIA thu soitu Colonel Nobu po in he thu hi adik ngei ni ina soiboka thona tanga an bei na lama bom panga lai mai chu China ram chung an thak ni ina soya thile hliam an omle omlowero chanchin an hriat thei ri lo thu soibok ti hian chunglam le leilama tangin KIA chu sipai terrorist lam chuan an kap na sa hle zela leilama hian sipai battalion ni lai tir bel an ni nia soyani nge nge a trong trai pui mol teng u alobum game lama an buai ani mai lova phakan lama po an la in do tluang zel phakan lama hian a zonin ni thum chung anin kap ta a voin po khan KIA lam chuan sipai terrorist te game an va bei le ni helai velo om te chuan in do na hian ala o rei mai thei ni inan soi le ngala a buai thak du viau don ani hi VOA na biak po zinga pakhatina soidan chuan KIA lam hian sipai kem pakhat chu an lak sak le ngei ati weikha khobula om huilung tlanga sipai kem tatma somthum le pathum te omna chu nimen April ni som ni zing lama khan an la ti KIA sipai zinga pakhat chuan RFA palai te aril bok thiza tero asoi lova kem chunga ral thuam le rason then khatan lak sak thu po asoi tel nge KIA lam hian cholni zan khan kan si khobula om sipai ke man beya nemen thotan ni zan lam thleng kha chuan helai vela KIA sipai te hian sipai kem pathum an lak sak to ani sipai terrorist lamin thlona le lei sipai dang atir bel mek boka chanchin kan la khom lai kha chuan kan si khobul vel hi chu boruwa ka dai le deu voina anin dona weikha khuwa hi phakan khopui chim lama omani a kan si khwa ero mar lama omani phakan mi puite ponin ral ring ta khop maya indona lian zo ko omle thut thei reng ti hria in leyan laya bom le silai la ka tom him na tur puk te siamin anin buat sai na sa hle phakan chevel hi tun ma po in KIA le Myanmar sipai te hian indona munatanan lo mang fo to a indona mun poimo conflict area alo ni thin reng ani
matha mei tha chho lama hi chuan buaina chuak na sa le hle theini in a hmuna om chuan VOA palaya hri Myanmar sipai te hi chak ve tok tak angin mi then khat chuan an soya hei hi tun tum chu tlemin toy kim theiang ber soi kai ram kan tumange mani lama khan Myanmar sipai chakna hi international level ate in somthum le pariat na lai ni anga soi ania khovel ramza chuang zet zinga ram re thei ber maina sipai chakna din huna a ayaram changkang engemaw zat khuma somthum le pariat na ani tamai chu ha hi pa soi lai lai thamatlingo me then khatin in oyanga then khat chuan in oi lem lo bokanga oi ro emo oi su emo hanin ti ngot tur chi poni chuang lo number somthum le pariat na han ni a Asian level po turu ve tak din hmuna han om chu tuna tlangram sipai te tan chuan ka chereu mai hup hur om viu don ni na ngai thei mai ome ei hi kanan soi chan tak poni ti chuan khovela ram re thei berte zinga re thei le zualin sipai chakna ni thave viu mai anga soi oi chi ni nge ni lo ti hian yan bel chiang don teng u sani le somni pakhat kuma sarkar rang te sipai chakna te na siama internet website lama da chuak tu hi global firepower anti tennia anni hian sangni le parukuma tangkhan ram rang zale somli te din mun anral thuam nei zat tenen anan zir chianga anral thuam nei dana tangin point an peta zela ram pakhatin tui sipai van sang lam sipai le khomol sipai nei zat te aram mi hring population om zat atanga chut na te na chi rang siamina te ta ani ti chuan sipai chakna ate hian sipai om zat anral thuam nei zat an mani ram chung leilung chuaka anin todel chho thei dan ram dangin an ka anin ven thiam theina na an ram geography om dan tele te na rang chi somnga chuang an mang ne soini global firepower web page hi khoiram atanga siam nge ti te tu te siam nge ti te ero tu ma hria theilo turin da ve thunga an web page chunga ram rang ral thuam nei zat ilo vel te chu ram rangin official an chua data te CIA World Factbook te Wikipedia le official le kha chua thunar dang news media lam le mimal an zo te hne na tanga an la khomani thu an web page cha chuan an tar lang bok chatiang chani ma se khovela news agency rang le international level thu chua tam tak hian he gold firepower hi thunar tanan love voting boka thu hi akal kual velani ber papakhat dot soipu atopa amaina oye antiang deuh khan atu zok hian nge dot soi ti hriat lei theilovin thil hi akal kual ve thina ang khop mai ti hian an soila Myanmar sipai chakna hi level somthum le pariat na tia anda hi chuan sipai chak takan ni nge yang ti kan ring ngal mai theyanga Asian member te zinga tel ve tho Indonesia hi level som parukna anda a Myanmar ramzat ve le ka zaw Vietnam hi level som ni le palina a omboka tin an then om Thailand hi level som ni le parukna ani bok han ngai mai chuan level som vel in thlau chu anin thlau na view lo tura ngai thei mai turna a atake ro chon in thlau takan ni ringot mai sini rengun kho puitiat vel or chawa zaw ami hring te po in thlau lem lo tak Singapore hi level som lina anda a Myanmar ain level ni in thlau ani chu gold firepower in Myanmar ram then omte level da dan hi antar lang lo ngo US le khovelin an hlau tan athin rimang ti an hlau zik China hi level thumna anda a India hi level lina a Myanmar ram mun thuma thena mun khat vela zaw Bangladesh hi somli le pangana a ti chuan Rangoon le Mandalay khopuya omzat vel lek mi hring nei Laos hi khovel la ral thuam nei tha sipai chak te na zale som pariat na an ni boka heng zong te ne na han thira han en kop hi chuan Myanmar hi level som thum pariat na gold firepower hian handa takma sela aram len le te thuwa te aram chunga cheng me hring zat te ne na han khai khin vel hi chuan sipai chak ti han soi tlak chu ni mia silovani sipai chak dan level an te na kan soi nuala chi som nga chuang te na an mang kan tia kan hriat tur chu
an te na point tina hian khovel ram rang te sipai chakna an lo te na ne na anin thlau dan an en zelani entianan sipai lubok sipai silai hum thei hrim tan level anan siama ti chuan ram mi hring makta doi somnga le paruk chuang nei Myanmar ram chu sipayan nei za ta tanga an chakna chutin level somni le pangana an handa phota chumi nuwa Myanmar ram in sipai noi li chuang anei wangin an te na tangin level som pani na anan da le boka ti chuan sipaya tang thei zat ram chunga thalai chak vakrual om tam dan anan thlir le a chutiang lama chuan level somni le palina an da le ni heta tanga chiang ta em mai chu sipai chakna hi an tam lo atang chowinan te a an thiam lo te experience an nei thato kem an man ruan mang thiamem ral relan thiamem ti lam sipai chakna apoi mo lai berber kha an te to chuang mi alovani ram chunga sipaya tang mai theite po hi te na zinga an man telani a hei phei hi chu om ze nei lovani ram chunga thalai zong hian sipaya tanan du donem sipaya tang thei hi engza chiange om ti tu manan soi thei mi lo hei ba ka an te na then khat po hi man tlak ani lem lo entian nan tuin hoi long nei mi lo nei lo hul hi chutiang lama chuan level za le somli na thlengin anda niam dor theya tuin hoi long chete second hand turam me moina tlom deuh me a lei tira wangin level som pakwana an thlen tir le dor mai ani tuin hoi long an nei chunin na athok tha theiam ti te athil phur thei zat le a na tho thei dan lamero an chhut mi lo boka chutiang bukin thlonan nei za ta tangte tank an nei za te chau an chiara a tha em anin fit to kem a mang tu ten an mang tangkai thiam nge yem ti lamero eng ma thu chiang om chuang lo heta tanga chiang ta em mai chu tuna Myanmar in sipai chakna nei wall number 38 na ang hiala soi hi aram leilung ho sakna le ram chung mi hring om zat anthil nei za ta tanga chhut na mai ania indona tak lo chuak ta se ante na ai hian chak lo to pang ti ha chiang le ni Myanmar sipai te chan chiat na lam tur an chak lo na lam ve thong hi an soi kai ta zelila amma saberin ral thuam lama an sum man hi soi photang ramdang ang lo takin Myanmar hian defense budget hi sarkar atanga adon ba ka an mani sipai hian company lian takan dina chunga tangte chuan suman la lut na sa hle ni ton naya US UK le EU ram ten an sanction hlom mai poa defense budget atan suman nei nga ru ve hle ani sarkar atanga budget an duan hi chu atam te chiam lo kumnga kalta atang khan atlang puin kum tin US dollar billion thum vel zel an mang anga chhutani an mani sipai company upain limited atang hian sangni le som pakhat khan US dollar million somli le pariat an la lut thaya tuna phei chon an la lut tam ve thei viu toinarin om he upain limited atanga sum an mu zinga za somli hi Directorate of Defense Procurement laminan changa sipai pensioner te hlo tur le thil tul danga manatan za somruk andani om zia chu he upain limited atanga sumlut zong zinga za somli chau hi defense budget a lut tinani chu kadang zong chu thok tu pension kal te ta ani he upain limited atanga sumlut chu tel mi lo hian Myanmar sipai pakhatin kum khatana sum aman ralzat chu US dollar sang sari le zanga velania chu Myanmar chiat chuan noi za le sompruk velani ti chuan upain limited atanga lut te Myanmar Economic Corporation atang le mundang danga tanga lut hi sipai te hian dong kim thei zel se chuan sipai re thei a ruk mang le mi bung ro chu mai mang tur chu an ni lo to pang civil mi te ain alet engi mozatin an nu na nuam fe don te chiang reng ma se atake ro chuan ani lo na samai sini ma ni e in turan tho chu angai hil zoka anral thuam te la chu achang kang lo thei em boka hengan din mun hi an mani sipai te zinga he chiang tak anom kher lo mai thei bok ral thuam lei chung changa po hian Myanmar sipai te hi khovela human rights palzu tam berte zinga mi sipai ho tu te chumi sual takle thune na mang sual ti ni inan ming hi amoi lo lamina thang zela chutiang vela wang chuan mi in
ral thuaman lei ayaman to fea an lei angai ta zel ni in a he chiang deuh te chuan an soi ani hei hi thil ni thei tak tur ni na lang a chan chu tuna an ram then Thailand nen hian han khai khin le lokila Thailand sarkar sipai ten kum khata suman manral hi Myanmar sipai te manral zat kan soi nen khan a in thlau lo hle ani anin zat deuh thuak ani mase sipai te ni tin khosak le an din munero leile van ang hlo chutiang na chu a fin ponin fin hlei view tura ngai la thai sipai te hi chuan an mi ten kap thadu vak ngai lo chu ni hi chu kan video masalama tlema zong kan soi to kha hei ba ka Thailand hian US Russia le China te tiamin ramdang somni chuanga tangaral thuam amamo alei hian alei tlom thei view maya Myanmar sipai te ro ramruk vela tangin ral thuam man to takin an lei thina chuwangin an defense budget atanga sum an man tam ang huin ral thuam hi chuti he hu chuan an nei tam lo ani atlang pui thuin ti hian an khai khom mai la Myanmar sipai council hian ram chung mi hring aram tiat puile ama level ang vela sarkar dangte ne na khai khin chuan ral thuam le sipai chakna lama atla chere ati thei wall number 38 lo hi zia nei mi lo a ming mai ani aram chunga KIA te po aram dang ne na indo ang maya ral pui phiara phiar chung po hian ati hlei thei lo wani hi ring tu te tong trai sakna pathian in mala som te po nianga tun thleng hi chuan pathian zara sipai council lam hi achan chezo khan la tang zel ria alom hle ni sipai ho tu ten discipline an nei lova an hlok na tur an tang ma chau an enawangin an hnuai sipai te hian ral han kap tur tak hian anin fit hlei thei lova ral thuam man tur pon nei tha thei lo boka tuna an din mun taka hi chuan ram hum him tura sipai chak thatak chu an ni thei lok toina rin lo zo kani kan soi tak ang khan in dolai po in changel kung changel tui tiang vel mai an ringani hetiang hi an tin mun le an ni na dik takania civil mi ten an thlan tlin tak sarkar thu nei na anan chu sak zuya chuta an dan dik lo takte du lova kong zo tu te anan that zui an thil nei an chu sak le an che dan zong han en hian CRPH lamin terrorist an ni an lo ti po hi ti om takan ni ani ber hi Myanmar boy na chungchang ngai tu turin ASEAN member te chuan Jakarta khopuya April ni somni le pali khian emergency meeting an nei don chunia he meeting hian Myanmar ram tan eng tak chu puyang mo ti hi meeting kan ngai event thup mai boka eng wala ni lo chuan Asia lo le hle don ani Myanmar boy na chin fel pui tur hian ASEAN hian poi mo hle ni in Chinese foreign minister Wang Yi chuan nimin khan soi ve le bok Wang Yi chuan nimina UN Security Council online meeting an nei na khan Myanmar boy na tharum zonga chin fel sak mai tum lova boy na dang kang kai lo thei tur zonga zayo dam tia kalpuya that thu asoya ramdang sanction vel po hi UN Security Council thutluk na ang zel ati ni se adu thu soi bok tuntuma Myanmar boy na hian ASEAN hian na sataka mala turin China sarkar hian an base ti Wang Yi chuan soi bokani ASEAN member zinga telve tho Malaysia foreign minister Hishamuddin Hussein chuan Myanmar boy na chungchang ASEAN in ma alak dan tur hi ramdang tele Myanmar ngei point an pom ngei karingani alo ti ve boka ti chuan China berin Myanmar boy na chingfel tura ASEAN ram member te chunga base na nei hi thulom oma ngai photila Myanmar point damna lo mu ngei in base phot teng u he ASEAN meeting lo tura hian minong line atel vea ram chunga tanga azin chuakani phot chuan man ngal turani ti in global R2P lama an ho tu Dr. Simon Adams chuan soi kan ti kha te chuan ama minong line point online mangin meeting hi achim don ni takin thu ngal maya mase Nikkei Asia chanchin tharin voin lama soidan angani chuan minong line hi ama ngei vakalin he ASEAN meeting hi avamang ve don ni in General Zomin Chun chuan soyani hemi role hian nichina kan soita sipai general som pakhat anman kan ti pokha Zomin Chun chuan dot mayani atia nepi dolama na kan thotir zo kani ati ole INP mizo channel clear tu tenin lo beng war phale ngei don nia